Bolj te kurac. Rainer Fata. Ja. Kira Fata si ti, veš. Mrš? Da reče, da rabimo eno fato. Kaj da rabimo? Da rabimo eno fato. Ne bom rekel, to se ne moraš njih med poukom mote. Jo, že vem, kjero musko bom dal tako v zadnji, uno Fata. Pa, a veš, kaj je bilo. Puci! Ali še bolj te lajko, da si laš, da si pomagala po mestu. No, bo še ne pomagala. Sam da vem, on drugo zdaj ne bom nikome pomagal. Materi nije bil. Ti pa spumaš kaj pa spukala, ne? 5:01, razpih. Je ti sam gledal, da se sam rekel, da rabam to. Od njih rovati. 5:01 pa vpraš. Kaj ima eno fato? No več, zdaj pa te bom posnel. Zdaj te bom posnel. Ne, manj, 5 minut. 3 minute zamujate. Vi kaj je prišla? Pol ure, no. Ja, da pomaga popravljati. Res, da rabimo eno, ki ima izkušnje. Z Jackom. Ne prebij, ker se bom prebila. I kdo narediti? Vem, to je razlog, tle gor bi stekel. To je dal vrgi. Ja. Veš, kako tu ne bo išlo do glava. Što je? To bo šlo na YouTube? Of course. A veš, ko na ona velika, cigana. Ta jaka, ta velika. A veš, kaj je? Ta Sjaša naša, a veš, ko ima unga fanta, ne? A veš, kaj je ena pesem, ki je že Saša Lendera poje, kaj ljub mama, ljubim cigana Jana. A veš, je to? Ja. Če si fata. Jaz sem dal tisto pesem, da jih poješ. Tu pa fata je, da si. Da zdaj dvigaš metlo. Zdaj dvigam metlo. Ti materno tle me silaš. No, da vidimo, kaj smo razbili.
Tle piše kar spijati je zakon.